Biyag ti tao. Hello kada kayo amin sa balimanen nga istorya ting kay mga ganita apakaadawan iti leksyon kan adal ti maisagot kada kayo dito'y drama a biyag ti tao. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Hello kani Ancheta Jermilin di Tatabuk City Kalinga, Maji Laja kani Rolando Guerrero di Cordon Isabela. Katitayin tayo nga roden danggan ti episode 349. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kabailan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululawa nga road, Joy, anak ko. Agina na kayo, pay. Di yu ipilit tagtrabaho no saan nyo akabailan. Mayanos ko pa'y matkit di, anak ko. Ala, ito gaw yu pay laang. Ang mga no niya ti mapasama kada kayo na ipilit yu tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, naskan ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirik na. Kasapulan latang agtrabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbising. Manungay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Nasurok la sa nga ribo bakit? Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo, kan nangin mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya kandado mapay. Nan kita man ti listaan, ang mga no nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin ang masapul a kita Apay, awan aya ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinatang. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikula ayo iti kabsat mo, anak ko. Anya? Nangato mo ti presyo tinatang ita. Ay, diyak amo kan tatang mo, anak ko. Di namat kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manan ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribula ang tinasingir na. Ni, nang musuusaran na kumaiti kwartangay, nanang. Amumot ni tatang mo, nanak ko. Ado ti bisyo na. Arak, sugal, kandad dumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga urunungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan kalsuskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan nga inta ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalagyo kanya. Tatang, nasaysaya at matlaang na da may savings yu. Tapno at da mausar, no kas di nga da emergency. Apay, di ka makawaawat, Joy. Anya nga ron ti maaramidak. Kat nasurok la sa nga ribo tinabati iti bayad tinateng tayo. Saan nga minatila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo Amom, Joy, talaga nga ginlalaing ka. Saan? Diyak la kaya't masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan na pigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagipan nyo asan nga itagnanayon kat napigsa kayong agtrabaho. Magsasaw ka. Kaslaan mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kani ading ko. No saan nga'y, awanan ad-adan nga agrigat tayo. Naawan na sayat nga ibagam. Agulimak kan, Joy. Di nakpagahibladay. Nakaungot sa amin ni tatangkeng ka, Manang Joy. Ay, wan nga rod, Albert. Sakitan na nga mintimbagakan kwa na. No makorektar iti madingar aramidan na, sakitan na. Mano atawon nga minin nga gargar din tayo nga maawan maturnong da. Kat makacamchamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang, Manang. Di na kaya't amakorektar. Ay, kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Ngamawan mo't pulos urnong da. Dakas ka manan akadagiti kakabsat ni tatang, Manang. Istoryaan na ka manan kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat na nga aramidon. Basta siya, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutek. Inton umay atawan, ag-transfer aki di sentro nanang. Ijaya kon nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Adda mo kapag trabahuan nanang.
agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam ti agtrabaho akiti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambannugan tayo. Ay, ket alaa. Noan niya ti planom, suportaran ka anak ko. Basta di mo baybayan ti bagem. Apay nga ya pinalubusam janak mo nga agadali di sentro, Ruel. Amangan mo no kayat na lang kagpaliwawag. Nasayaat mo't kiday, no ijayin ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na ti biyag ka. Sa balit ugali da jajaw. Nadama ibaga kingkwana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau, dumakdakil ti ulo ti anak ko manang. Nalaing pa yan asumungbat. Nabayag ka no nga aggargar din kami. Ngamawan ka no mo ti pakakitaan na. Na, apay ngay palubos mo akas na titrato na ken ka. Ay no siyak takin anak ken ni Joy sigurado makaraman kanya. Nawan na, narabidag ti kasta, siyak ti madaksan. Amangan no idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas itinaramid ni Joy. Ti ipapanaw na. Tatang, pudnomit ngamin asaan nga itag na nayon kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na amay gatang amin itimakan ti kwarta tayo. Sa pulan na pa lang. No sa dino ti papanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Husto tinakuna ni Manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency lang ah. May saka mo Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo nga ibagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni Manang Joy sentro nanang. Kumusta mo't nga tanti kasasahad na ijay? Awagan ta inton madamdama anak ko. Kahiliw ko ni Manang nanang. Di bale, tamanula abulan ng ti Orion. Agkoleho kamutan, Albert. Makatawan man ang tinapalabas. Umawan latta ti pakakitaan ti pagbambanlugan tayo. Kit saan nyo matin nga ikan ni Manang iti kwartada. Tadagat nga ro trabaho na, bayad ti panagadal na. Tangiwat mo anak ko. Amangan numangag na ka ni tatang mo. Kat amumot akagurguran na amangag ti kasta. Kun tadi na ammut agurnong nanang. Gastos latta na gastos. Husto ni Manang Joy. Saan nga ammo ni tatang tagplano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo. Ngam makuriktar, sakitin naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kung ang bakit. Lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar ni Joy ijay sentro. Saadan, nagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Ammom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo met ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam, nadamag ko nga inlibrem manen iti arak dagiti ko kumparem. Agasam dayta. Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno adala paglibrem ka dagiti kumparem. Ay na, may saka mo, Flora. Awaning! Naakaran kan iti ugali ti anak ta. Apay ay apat yung ida. Nalalaing kat dagita nga anak mong ngumsyak nga amada. Kumusta ka, Joy anak ko? Nasaya atlat tamot nanang, da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami latta at trabaho. Ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga asa na nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga rod ti supplier mi. Kat nakunana ang nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo tigin atang na. Ala, di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan.
Tapno pumintas ti biyag tayo, nanang. Ay, agyaman tada ka akatulunga kanak ko. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nak jay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yo kan ni Albert, nanang. Nangalaam iti ingatang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka, nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo. At dapay mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usaram ki di dayta. Alakit din, alaan yun. Taamok nga awan manan inten ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya, Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwartana. kay apay kasta ti bagbagam. Pangaganak maneng. Makaurnong tamat kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay kasta manen ti palagsasaum kanyak. Timangsit ka manen, Flora. Naggapu ka lang iti anak mo. Kasta manen ti palagsasaum. Kasanong nga rot ang makaurnong ta. No basi met ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo ammo ti mangi-manage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agunget ka met no makorektar ka. Iso ang makaammo ka nga ron. Anya di pagsarsaritaan nyo ken Albert itay, Flora. Agadal iti kolehyo ni Albert, lakay. Apay paylaan. Aggarden tayo kitay. Awan kwarta nga aramatan na. Adda, basta isardeng mo ti agbisyo. Ni Joy, timang tulong iti kapsat na. Ay, kitala ha? Makamungarog ni Joy amang paadal iti kapsat na. Para makita Ti ko na siguro nalaka. Albert, adda ka din tatatang allowance mo? Ada 500 nga inted ni nanang kanyak manang. O sige, siya kung ti makaamo iti kwarta pag-enroll mo. Ilistam lat na manang. Payadak to ken ka. Ay na, saan na masapol? Sana bali tadandani ako naggraduar. Saan na masapol nga agtrabaho ka ading ko? Siya kung tagtrabaho tapno maipamaysam ta agadal. Nakababayin ken ka manang. Awan ti ron nga pagbainam kanyak. Kabsat ka nga ron, kabsat nak. Kaya't katulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa iti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarik manang. Igaid ko ta agadal. Tapnusan ama sayang ti kwarta a pagrigrigatam. Ay. Sino ti mawagkin ka itay, Flora? Ni Albert, lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Kung lakto mga gamay. Ipili na dyan ta muna. Kung naman na sino nalaing mo nagsasaw. Saan adimawat iti kwarta? Tada ka no ti inted ni manang na. Anya, Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Ken ti panagadal ti kabsat na. Saan akas kadata? Nagbasi ti maikitadakin ni Albert. Di tapay maikanan ni Joy. no nabalog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdiag lang ito sa bali. Agsapol ka matan iti pakipurdiam. Patpatsim to mo na mga bagbaga na dyan adyaw. Manulat tawon na. Ngam ko naman na sino akalay nga mga. Kurang pa iti kapatasan day. Kalpasan ti upatatawan, aggraduar kamatlaangan, Albert, ading ko. Agyaman naklawanay kadagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awanan nyaman na. Kung naktumot kan ka, no desidido ka amanggon o di tarapaap mo, ado ti pamuspusan.
Nagado a groceries dahito yun, Joy, anak ko. Wala nang tanagsweldo akmanen. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikon ka, anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabyanak nga agawin. Kasangsangpot laang dagiti anak talakay. Rumwar ka? Ada na pati pagsaritaan mi kan Manang. Sige, mapanakon. Aging gansamat itakat adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang. Sa baling amin ti pagawatan na iti bagbagam ko na anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangatong amin ti pride na. Panagrik na nang amin kat husto amin ngar aramiden na. Talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang nanang. Dayta nga rood ti saan na amaamires. Ipilit na mo ti amuna. Kitain nyo. Aging gaita kat awan ti naipundarmi. No saan kayo ang nagpursige nga agkabsat? Awan saan kayo ang nakaadal, anak ko? Isong agyaman unay kada kayo. No kasta, agradwar mo ni Albert iti kulehiyaw. Kaba guys? Huwag ka no Manang. Sa anak lang ang interesado dita. Adda na limastog yung babae akanakam. Tadi ada lang. Sumarunong tumutan na yung Albert. Tapay, palubos mo lahat na nakastaya. Ay saan? Ito raya midata si Katamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagita nga anak mo. Ngam nagsasauda kaslam mo da amin. Kaslada kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamod basitan Manang Joy. Yung sa anak pa ila mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y namam mo ti lalaki para kanyak. Naimbagkan ka ata dan nobyam. Kurang pwede urnong ko Manang. Plano mi nga mintag negosyo. Ay, wana. Mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Saan ka nga agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama ka dananang kantatang. Kitaam, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mo ti papapanan ti matmat gadanda. Huwag nga ron Manang. Miso nga ramidak ti amin nakabaulak. Tapno saan ko mapadasan tirigat apagdaldalanan dananang kantatang. Wen ading, ngam uray no kasta, tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Nyamot kan si kasto yan nagbanagan tibiyag ta. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan tila itultulong ko iti. Iti panagadal ta. Adamot basit urnong ko lakay. Ornong mo? Wan. Inurnong ko dagiti tangdan ko iti no kasta nga ag sideline na. Saan ko laeng nga imbagbagakan ka? Taamok adawateng manen. Ay, anyan. No sa anak ko managsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko makada kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mama na ipundar taba kay. Tanapigsa ti kita ti garden tayo de. Oh, adto ti kwartayo nanang, tatang. Nagadumot a kwarta da ito yan, anak ko. Magano awan mo maurnong yan. No kanayunin da kami nga ikaniti kwarta. Wan nga raw, anak ko. Adda urnong mi, tatang. Naggapo ka ni Albert ti duma dita. Idulin nyo tap na dagastusan nyo. Nang runa ita tadiyon ka ba lang tagtrabaho.
Bababay na kun kada kayo, anak ko. Paspasensyaan ng lakuman. Iti na isausawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayo meten ay ti panagsasaok idi kada kayo tatang. No adaman na isawang ko na kasairan tirik nayo, day takot para mutlang iti pagsayaatan nyo. Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Mawatak itan. Husto kayo. Kabayatan ang napigsa tayo pa nga agtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon kat napigsa tayo. Te pagyamanan ta alakay. Ingaed dagiti anak ta tinagadal. Nga uray awan na it-itin mo kadakwada. Huwag nga ron pakit. Ay na, agyaman na, tananakem kayo, nga anak ko. Imbagbagak ide, nga awan amoyo. Ngumsak magayang, ti awan amo na. Umayak man, kabagays. Sumra ka ama ng losya. Nagdadakal pa nagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Ha? Apay? Ay, naiskam nga mentor nung medya bangko. Tada ng invisak, ngam iskam mat. Anya. Iso a pinapanaw na kaon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali a papanak. Iso a makipagnaedak pa'y man lang diti balayaw. Kaalaa. Di ka mabalin abaybayan. Takabsat ka manang. Tang, mapanakon. Ne, ada kay magayam anti. Ay, wan ka na kan. Kumusta ngay? Ay, katkasto yan. Nasihat la tanti. Ay, anak ko. Makipagnaid pa'y laang nantiyo dito'y balay Taawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kano na ang kelyo iti balay da. Ada saan daan nagkinawatan. Kastaya. Nalaang awan problema iti dayta. O sige anti, agnaad kayo lang diti balay. Ket no da kasapulan nyo, ibagayo lang kanyak. Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan-anad ka anak ko. Napintas ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal dadwa, manang. Gapumay laang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak nga awan na pinta sa masakbayan da. Tagpakalaing da amang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudan dara paapda. Uy manang, isuasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tengay, tigasat, ken masakbayan ti tunggal maysa kadatayo. Pamilya ti pangpangrunasan kat anagiti awan ka is-iskan na abanag. Kabayatan na napigsa ka agurnong ka tapno daramatem inton magipit ka. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.